यूट्यूब चैनल में आप सभी को लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आज जा रहा हूँ नागालैंड राइड में। आप लोग देख लीजिए मेरा वीडियो, सारा स्किप मार लीजिएगा, पूरा आप वीडियो फुल देख लीजिए। हाँ, क्योंकि हिंदी को होता हूँ, असमिया को होता हूँ, आप लोगों को पता ही चलता है क्या भाषा बोल देता हूँ, हमको ही पता नहीं चलता है। कभी नागामीज, कभी आसामीज, कभी हिंदी, इंग्लिश नहीं मालूम यार, इंग्लिश मालूम। हम इंग्लिश में बहुत बेवरे। चलते वीडियो स्किप मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। Wow. यार ऐसे ना वीडियो शूट करके मजा है ना। हमारा पापना किधर नहीं है इन्हें मुझे बन लो। दोस्तों मैं याद आसु साइलो YouTube शॉक है बार। तो दोस्तों मैं याले आइस हमारे कंपायर से जोर रखिया से मैं बाइक को नहीं पहले रखिया से इसे। तो दोस्तों बाइक को साबी तो ताते थोड़ी दिलो आ तारपा ले लो। আজি যিহেতু নাগালেণ্ড আহি আছো, বুম বুম ৰাস্তাত বাইক চলাইছো আজি, আৰু এইবিলাক বনবিলাক বহুত মজা লাগে দেখিবলৈ। এইটো ৰুই থৈছে নেকি, এইটো ৰুই দিয়া ন বনটো। এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলৰ মানে বনবিলাক, গম পাইছে নাই। ঘৰটো কি মজা লাগিছে চব, পাহাৰৰ ঘৰবিলাক এনেকুৱাই হয় আৰু। তো ওপৰত আহি গ'লো, ওপৰ চাৰ্টৰ ওপৰত আহি গ'লো। তো এইফালে ভিউটো চব ইয়াৰ পাহাৰত কেনেকুৱা লাগিছে দেখিছেনে। একদম আলাগ ভিউ আছে, ইয়াত মজা লাগে থাকিবলৈ, একদম ঠাণ্ডা হাৱা। আৰু ইয়াত বতৰটো অনবৰত ডাৱৰীয়া হৈ থাকে, এইটো বাকী টাউন হয় ন, দেখিছে নাই। আৰু এইটো পাহাৰটো চব মজা লাগি আছে দেখিছে। আৰু চাৰ্টৰ ওপৰত আহি গ'লো, এইফালে বন, মোৰ বাইক তলত থৈ দিছোঁ, আপোনালোকে দেখি আছে চাগে বৰ্তমান ন। চাওক আৰু মই এতিয়া একদম এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ফুল ৰুই থৈছে দেখিছে নহয় আপোনালোকে। একদম বিৰাট চাফ চিকুণ মানে মানুহবিলাক। আমি ভাবোঁ মানুহবিলাক ইমান নহয় নেকি, বিৰাট চাফ চিকুণ কি ধুনীয়াকৈ ঘৰটো সজায়ো থৈছে। আহিছিলোঁ আমি দেখিছে নহয় ঘৰটো বোলে। ঐ সাথী हाय कर बोलो, हम लोग का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, हम दे देंगे आपको। तो फिर हाय एक बार बोल दीजिए, ये मेरा साथी है, दोस्त बन गया। तो फिर चले दोस्तों, तो देखो सब राइट गाइस की दुनिया के पेंटिंग सेंटिंग होता है, शेयर टेयरবিলাক ৰাখি দিছে, একদম ভাল লাগে ঘৰবিলাক। আৰু এইফালে টিভি চিভি থৈ দিছে, এইবিলাক পেইণ্টিং কি ৰাখিছে, এইবিলাক কিবা চাৰ্টিফিকেট আছিলে পঢ়াৰ পেইণ্টিং, এইবিলাক বস্তু চব ধুনীয়া সজাই আছে। এইবিলাক আগৰ মেমৰিজ ৰাখিছে এইবিলাক। আৰু আগৰ এইটো বিয়া হোৱা ফটো মাৰিছিলে, মালিকৰ হ'ব এই ঘৰৰ মালিকৰ। আৰু আমি ইয়াত আহিছিলোঁ, এইটো চব ধুনীয়া এটা থৈ দিছে ইয়াত। तेरे बाप को मत सिखा चल। নে লৈছে আমি এইটোতে হালে একো নাই, একো নহ'ব। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर এইবিলাক কিবা কিবি সামান দিছে বাইদেউক, চাই লওক। বাইদেউ লৈ যাব বোলে ঘৰত, আমি লৈ যাম ন। ঠিক আছে, এইটো আণ্টি দি আছে, তুমি বাই কৈ কিনে যাবলৈ হয় দে। বাই অঁ আহি থাকিব পাইছে দে, এনেই লগটো হৈছে হয় নাই। ঠিক আছে, ঘৰতে যাবলৈ হৈ গ'ল আৰু। ঘৰ নাযাওঁ এতিয়া, নেপক' যাম হয় নাই সাথী, ঠিক আছে নাই। অঁ